Nanguno bayeni ufikile kuzabe kuthe phihli iminyanya ehlukahlukeneko konke nje siyazi-ke sonke bonyana umnyanya awusimnyanya nakungahlatshwako kungananyama. Konke lokhu-ke kungokwesiko ukuhlaba. Lokhu kutsho ukuthuwelela kwezehlakalo zokwetjiwa kwefuyo. Imiphakathi efuyileko namapholisa baphakamisa amehlo balindele nanyana yini engavela ngokwetjiwa kwefuyo. Lotshani mziwa kwethu ngingubranko Ngambuloko Mloyisani kwaBhoholo. Ukwetjiwa kwefuyo mumukhwa oneminyakanyaka ukhona. Ukwetjiwa kwefuyo kubangela ukulahleka komnotho okulinganiselwa kubhiliyoni yamaranda ngomnyaka nokubulawa kwabalimi kezinye indawo zenarha yekhethu le. Kwakhe kwaba nesikhathi lapha inhlangano zabalimi zeFreystata zinikela amapholisa ubufakazi bokuthi kunengiqhenyana zobulelesi obuhleliweko ezikhona ekwetjiweni kwefuyo. Imiphakathi efuyileko endaweni ezihlukahlukeneko zenarha lila irhabiya tlhoge umthulisi ngokulahlekelwa ifuyo. Umkhwa lo ungowakade begodu uyathuwelela. Abaningi bathi ifuyo yetjiwa ngesibayini ebusuku kulelwe, kodwa nakunabathi ziyavulelwa ziye emadlelweni zilahleke zisemrageni zingasabonakala nangotshalo. Umbikindaba wethu Comfort Masombuka uvakatshela bongazimba abahlukahlukeneko ngesifundeni seMpumalanga wasibuyelana nasi Iindaba. Sithe sifike kwaGafontein abafuyi basithela ngenyembezi ngefuyo yabo elahleka ngendlela erarako bangasayithola. Bathi kuyenzeka bona kulahleka ifuyo emzini ehlukahlukeneko eyakheleneko amalanga ngokulandelana. Umndeni wakwaMgidi ulile ezimathosi ngefuyo yabo. Kwalahleka inkomo zomzilo. Ubaba wekhaya kwamphatha kabuhlungu lokho bewathathwa ihliziyo. Indodana yathe ngezinye ngehloso ukuthi mhlawumbe uyise uza kududuzeka lapha lele khona. Nazo akhange bazicale. Azidzwebula zonke amasela wefuyo zisemadlelweni. Inkomo zalahleka emangweni. Bekungosonraha. Sakhambela futhi zafunwa besahlala kuhle. Ubaba lapha wazifuna wakufika kuboverina wakufika ngale ngemhobeni ongenzasi. Awabowalisa wahlala kuhle wathoma wagula wabhubha. Namzange ngaphatheka kuhle ngahlala kunjalo. Kuthe ngemva kwesikhathi indodana lapha yesibili boni ithoma ukubereka bebereka epolice station kwaMhlanga phela. Nibona ithoma ukubereka yatakhe ngithenga inkomo baba wakhamba ngehliziyo ebuhlungu ngesibayeni apha. Wazithenga kwazifaka ngesibayeni. Zihlezi inkomo ezo tenezimithi kosa uzizale. Inkomo ezibeziyi7 zi8 samngekonyana. Inkomo ezo nazo zalahleka nethi phambi kwesango kwamapha. Thina sibuya kwadlawulale vele thina sikhule siyafuya siyatshala sashifta sezala. Ngiyangibamba ekusukeni kwalapho sifikela sinento esiziphetheko zethu nasifika la bese kuba nabantu basigangela la. Uyangithola angeke ngitsho mina ukuthi mthakathi or yini nasikulungisi lokho asikhuluma ingalokho mara ngikutshela baganga kunjalo ene ekusukeni kwalapho mina ngizokutshela umuntu osaziko mfo. Umgidi uthi ufikile emapholiseni ukuyokubika bamphendula nganasindlela. So ekusukeni kwalapho mina i-action engithe mina ngithe ngiyayenza bathi ngihlale phasi kuthiwa amaphoyisa batsho ngisolela abani. Mina ngakhamba nabo musiphambili sayokuzomba ngale ngizombazombela mahala. Into engayazi ukizombela ini yaphelele emoyeni indaba khona. Ubaba uMajegana Mahlangu eMathezeni Slope uthi zakhe inkomo zilahleke pheze emvekeni embili ezidlulileko bezivalelwe ngekampeni engaphandlanyana komzakhe. Azibeka ilihlo kusemini uthi kwani izulu wangena ngikhaya ngemva kwesikhatshana nakathi uyozihlola inkomo zakhe ezine zonke wathola ngesikhundla idrata yekampi iqundiwe. Izulu naliqeda ukuna ngithi ngiyahlola la zivalelwe khona ekampini ngizifumana zikhona. Nangizifumana zikho nje ngikhambe ngishingele kubokwaha ngale uthi ngiyokujika Mahlangu epolice station ngizifune ngiza ngapha ngangemayini lapha. Ngizifune ngifumane ukuthi ngizifumane ngithi nomara lapha ekampeni apha ngiyohlola ukuthi no lapha ziphume khona lezi nkomo. Nangifika lapho ngifumana idrata iqundwe so straight.
endaweni ezikumasipalata we-Dr. J.S. Moroka nakhona kulilwa kangako. Inkomo zikababa uMathiba Msiza zilahleke pheze ngendlela efanako nekaMahlangu. Uthi mhlapha nje ubezilusile emini wazichiya isikhashana wayokudla ekhaya. Nakabuyako akhanga sazifumana. Ngathi bekuzingfo lahle ngomgcibelo. Sivulelwe ngime ekhaya pha ngoba abelusa abasiluselako beba ofile. Kuba kusekupheleni kwenyanga. Njengenjwayelo ngizivulele ngeshela nazo emlanjeni. Zadla lapha emlanjeni. Zadla ngahlala nazo. Ngenjwayelo ukuthi nakuthoma kubetha abo 11 fanele ngizichiye sidla lapha ke ngize ekhaya ngizokudla then ngikwazi ukuyelela futhi. Ukube kwesinye isikhathi ke amanye amalanga bengidlela futhi ngikhambe ngingasabuyi. Mara lo mgcibelo lo ngehle nazo zafika emlanjeni lapha zadla. Awa ngabo 10 vele ngiyakhuphuka ngithi ngizichiye solanka namathele nje singabe ukuphuma ngemlanjeni angiyokudla ngibuye. Ngafika apha ke bengithathe even hour ekhaya. Ngifika apha ngathatha ukudla ngahle ngicela ukudla ngathatha into ngamla ngathatha amanzi ngoba ukusela ngabuyele emuva nangifika lapha ngemlanjeni komila akunalutho. Ngithi inkomo khani njengenjwayelo lapha kunye nangibuyako ayesele ziphumile lapha kunye emlanjeni lapha ngizithole phetshe apha. Hawa lo mgcibelo nangiphumako ngithi akunakomo. Umsiza uthi ufakazi bokuthi inkomo zakhe zetshiwe ukuthi imbili zazo zinamakonyana asanda ukuzalwa eziwasukela ekhaya. Ngikho lokho bekuzozenza zibuye emsinye ekhaya zihabela ukuzokumunyisa. Uthi mphathi amandla zomthetho ngathana zingaqinisa isandla kulomukhwa. Azizele amakonyana la akaqedi nenyanga amabili. Asekhaya pha manje ziyabuya zona nasemadlelweni lezi zemakonyaneni khe ngizibuye. Manje ngathoma ke ngabona ke lapho ukuthi mara rehe la kunenyawo lefene kunerekhona. Bakwambonana emzimuhle beyaziwa ngeHembox Sprayed bathi ifuyo ilisizo khulu emndeni nabo. Bayayithengisa benze nangayo iminyanya yesintu ubulongo bakhuphula ngabo. Bathi kwakhathesi abakabe ukuphazanyiswa litho ngenkomo zakhona begodu zinamathwayo emzimbeni ezihloliswe ngawo. Kodwa bawuzwile umkhosi wokwetshiwa kwefuyo. Bathi nanyana ivikeleko baliqinisile ke yabo ifuyo bahlalele evalweni. Usihlala sevalweni asilale ebusuku sihlala sithukiwe kwakho ngothi izinja sesiyaphuma sazi ukuthi sokubona ini nenkomo ezi ngoba kudle sidla kizo siyasenga abantwana badla khona lapho into esihelebhako leyo esingahona ukuthi singakhamba sokuthenga amabisi etolo ngoba imali azikho. Ifuyo le ilahleka nje akakho wazika ukuthi ithathwa bobani siwaphi kodwa niyetshiwa yona. Kanti umndeni wakwambonana uthi ziyakhabhudla lezi ndaba ezizakalako zokwetshiwa kwefuyo mahlangothi wonke singini kangala. Ngombana lezi inkomo zilime enkulu indima nebonakalako khulukhulu ekondleni imndeni nangebisi lazo njengoba nakusengwa kangaka kulomuzi. Ngingukhamfat Masombuka wendaba ze-SABC ngibika ngwandebele eMpumalanga. Omunye wabongazimbi ngubaba uClainboy Mabhuma owalahlekelwa zinkomo ezimachumamane ngenyanga kaKhukhulamungu September Sibuya kuyelo ngikangala engeMpumalanga ePitori eGauteng. Asukamukele baba Mabhuma ehlelweni Sibuya Nenyanda. Ngiyathokoza mkhathi. Ngithokoza baba Mabhuma zakho inkomo ezinengangaka wazibona ngemva kwesikhathi esingangane bonyana zilahlekile begodwa ungangani umhlala enuzwelelako. Mkhathi inkomo zami ngazithola ngemva kwamalanga I6. Kungangani mhlambe kulisizo nomhlala enuzwelelako? Umhlala sawuzwelela kwaba nawo nomuntu olahlekelwa zinkomo mkhathi. Umuntu akhamba azuma ezo indaba emkhatsheni ukuthi uMabhuma ulahlekelwe zinkomo. Umuntu wafika lapho mkhathi washuthi inkomo waziposta mkhathi. Ngazithola ku Facebook la ngazeshe khona mkhathi. Nanithi niyafunisisa naqalisisa nsolo ukuthi kuyini okubangela lokhu amasela la athatha inkomo akhona njani nibona ukuthi benzani ukuthi bakhona ukuthatha inkomo ezinengangaka? Amasela la mkhathi mangikalele amasela la bazwana nabantu abalusile inkomo laba. Ndani amasela la bateka inkomo la kubalusa aba. Babanikela imali mkhathi ngendlela engibone ngakhona mkhathi. Lapha ufuyele khona pha kwande kangangani ukuthi kwetshiwe ifuyo?
La ngiphela khona mhathi inkomo hamburi la kuyathonywa ukweba inkomo zami lapha inkomo esikhathini esiningi sibona ngathi ukufika lapha zange betshela inkomo mhathi. Emizameni oyenzileko yokubika nokufuniswa sewubuyise zingaki kilamasumi amane akulahlekeleko? Inkomo engitholiweko Iyezibuyileko sezingangani? Mhathi bengamasumi amane enkomo ngithole inkomo ezi-16 mhathi. I-24 kwangayitholi mhathi. Ukuzithola kwenu nizithola njani? Uzithole ngokuzweleliswa babantu, nizithole sezisekuthengisweni namkha zitholakala sezisemzini? Inkomo ngithole ngabantu mhathi. Sithokoze khulu kwamambala babumabhuma bese kufisele sithemba bonyana iza kutholakala ngobuningi bayo ifuyo ekulahlekeleko. Mbukele ulalele ihlelo Sibuya Nenyanda, hlale nathi sokuragela phambili nethekeli zethu siphethe wona umbiko wokulahlekwa kwefuyo. Iindaba mraro ke leyo kwetjiwa kwefuyo khulukhulu ngesikhathi seminyanya yamasiko nangama-holiday wokuphela komnyaka. Bathi nababelani abafana nenhlangano zabafuyi, amakhosi wona athini njengombana konke lokhu kwenzeka kaningi endaweni zawo amakhosi. Lokho ke sizokuraga nakho ngethekeli zethu ezikhona lapha endlini zokurhatshela. Ngaphambi kwalokho ke nokho akhe sichinge emapholiseni ngombana abanengi balila ngokuthi imibiko nenililo abazisa emapholiseni uthola bonyana ke kukhamba kabuthaka. Asamukele umkhulumeli wamapholisa esifundeni seMpumalanga uBrigadier Selvi Mohlala. Brigadier, sakwamukela ehlelweni Sibuya Nenyanda. Ngiyabulotshisa ngileli treni balaleli bonke lesindaba lakho lonke kathile. Siyathokoza, kungangani ukubikwa kwamacala okwetjiwa kwefuyo amalanga la afika kwemapholiseni? Amacala akhona maningi njana ngasho ukuthi isitokufika nathi la esindeni saseMpumalanga, kodwa asithi into yasesifunda saseMpumalanga kuphela, ikika yonke kakhulukazi la kithi eMpumalanga kuma-district lawo wethu amathathu bande sihlaka kakhulu ngala kubhekana nabo-Magodongo bese masiza kuKangala district ngalabo kwaMhlanga siyaphuswa ehlanzeni abo-Martin Dwarf nabo-Mbukile kanjalo kanjalo-ke yilapho khona sithenga kakhulu ubulelesi bemfuyo. Ngiliphi ihlelo amapholisa nalo lokulwa nalobu bulelesi? Sinawo amahlelo amaningi njengama-operations la siwabamba ngekhathi zokuhlukahlukana lapho sisho sithi ama-flexi hours. Siphinde futhi sibe nema-meeting nebafuyi kambo bona bosomaplaza, futhi sibe nema-meeting nemakomiti wabo abosomaplaza akuhlukahlukana endaweni zokuhlukahlukana kanjalo kanjalo-ke ukuze sikhona ukulwisana nalobulelesi and iba nemiphumela emihle nama-programs lathi. Umphakathi wona ngokuhlukahlukana kwawo ufaka kangangani isandla emahlelweni wokusizana namapholisa ukulwa nalobu bulelesi? Ama-organization lana omphakathi basebenzisana nathi kuhle njengokulwisana nalalo bulelesi kulama-programs la sinawo njengoba ngiceda ukusho bakhona basihelebha ukuthi silwisane nalo bulelesi, futhi sinawo ama-neighborhood watch list nabo bakhadayo and nabo abosomaplaza abanye uthole ukuthi banema-security baberekisana nathi kuhle ukuthi silwisane nabo lobulelesi bona. Ngasho ukuthi kube nemiphumela emihle kakhulu kuleli viki elindlulile ngala eWitbank eMalahleni sibophe abasola abawu-6 sibathole baphethe iy'mbuzi eziwu-52 sakhona ukuthi iy'mbuzi lezi sizibuyisele kumnikazi wazo. eLadyburg sibophe abasola abawu-5 nabo sibathola baphethe izimvu
kuba nemiphumela lapha nalapha lapho silungisa khona no-community nabo bosomapulazi or bona abanikazi bezifuyo. Kafitshazana Brigadier vane ke kube khona abathi kunamapholisa nesandla ekwetshweni kwefuyo ke kwavela ngakini lokho? Angizwa ungasinda futhi. Kunavane ke bathi amapholisa abanesandla nawo ekwetshweni kwefuyo ngakini ke kwavela okunjengalokho? Amapholisa khona la abanye uthole bacomplaina ngendaba zamapholisa ukuthi amapholisa bakhamba kancane endabeni zokulisana lezi zemfuyo. Kodwa ngasho ukuthi amathimba wethu we-stop azama ngayo yonke indlela. Lokho singacela kumphakathi ukuthi bazame la kithi Mpumalanga inganyana indaba yokubranda maraga imfuyo. Singathanda kakhulu ukuthi abanikazi imfuyo bayimaraga ukuthi masiyitholile sikhona ukuthi sikhona ukuthi sinike banikazi bayo. Then amapolisa babona ngathi amapolisa akayenza umbereko wabo. Sicela ukuthi nathi bahlele bakhona ukuthi bahlele if babona ngathi abakho sesifike wamapolisa ukuthi sithola ukuthi abekho involved nabo la elezithu beyimfuyo. Brigadier sithokoze khulu ukuba nathi ehlelweni Sibuya Nenyanda. Ngiyathokoza nabantu. Mlaleli lapha mbukeli lapha endlini zethu zohatshela sinomengameli wehlangano yabalimi iLimamlimi Farmers Association ubaba uMafesi Mthweni. Godu sibe nondaba ezitha inkosi yakwaNzunza Mthabi undaba ezitha uMagodongo wakwaMahlangu. Asizamukele ithekeli zethu ezinathi lapha baba Mthweni siyakwamukela. Ngithokoze Branko, ngithokoze nabalaleli emakhaya. Sithokoze indaba ezitha Mkhalangana. Lona Nkosi ngithokoze ngilotshise nababukeli ekhaya. Ke ngithome ngakuwe baba Mthweni indaba yikulu lapha yokulahlekelwa kwabalimi. Abaningi ke nabeza ehlanganweni bafuna amahlelo wokusekelwa ngezetuthuko. Kodwa nalokho akuvele izehlakalo zokwetshelwa haye beze bazokulila ngakini. Kunithinta kangangani lokho njengehlangano? Branko kusithinta khulu kangangokuthi kuphazamisa ituthuko njengoba sokutsho. Uthola abantu ngendlela esekwetshelwa ngayo bagcina sebangazana themba lokufuya. Kanti kukulapho basise khona. And then ke sihlangano sizama ngendlela zonke ukuthi sizama ukubasiza nokusebenzisana mhlambe nesipuyisa nabanye ababelani. Kuba kanenge kangangani ukuthi kube namahlelo mhlawumnye njengemihlangano wokubiza abafuyi ke bazokufundiswa kuboniswane ngendlela yokuvikela ifuyo yabo? Amahlelo wona khona Branko. Angitsho ukuthi amahlelo akhona sithola esikhathini esiningi sibiza imihlangano sibiza abosomaplasi. Kwesinye isikhathi sibize laba abafuye emakhaya. Ngithi manje siyahlukana ngemkhakha. Abanye uthola kulaba esibabiza ngama-subsistence farmers laba nama-backyard farmers abafuye emakhaya. Mhlangano sibambelele emakhaya. Then sibize isipuyisa sibafundise ngento zokubranda nento zokuthi bahlogomele njani njalo. Nala emaplasini nakhona siyazama ukuthi sibuthelele abalimi sibe namahlelo ukufundisa nokukhandela ukwethiwa kwefuyo njalo. Indaba ezitha Mkhalangana njengomholi wesizwe uhlezi nesitshaba nasivelelwa izinto ezinjengalezi ekosini kulapha kulelelwa khona zifika kangangani lezi ndlilo ngemthathe? Ngiyathokoza Branko, inlilo ezinjengalezi ziyafika. Ngikhuluma nawe izolo bekunomhlangano lapha ku tribal office lapha ebuhlebuzile lapha bosonkomo bama village akhele indawo yebuhlebuzile njengoba amadlelo amaningi alapha ebuhlebuzile. Hlangano ke lengathi abafuyi sebahlangene basebabikile indlela abathaga ngakho ukuthi inkomo zabo zilahleka emadlelweni. Kwasikatelela ukuthi akubabuthelelwe lapha bathe babuthelelwe khona sayo ukubiza ihlangano yabonogadi
ngoba sicabanga ukuthi isipholisa sisodwa ngeze sakhona sathi abalimi abake ababe nokuncane abakukhiphako ukuthi bahelebhe ukulwisana nobulelesi ukuthi umelusi nabambambe lapha kezinye indawo i-cellphone ayibereki ngendaba yesignal kodwana nabaphethe ama-hockey-talkie ama-security angaresponda nofana eze ngokurhabekileko azobahelebha kuleso simo imlando enjalo iyangena ekosini. Ndaba ezitha ngokubona kwenu emtshade amasela la khani sihlala nawo emphakathini namkhaba abantu ababuya ngaphandle kwalapha sihlala khona beze bazokwebaza ngapha zingale bangapha bayebangale bazilethe ngapha. Into esitshejileko mhathi ukuthi abantu abalelesako sakhe nabo bazizakhamuzi zethu kuba abantu abaziko ukuthi ngalesi sikhathi ifuyo yakwaMahlangu ayikavikeleki ngalesi sikhathi ijarda kwaMahlangu ungangena noma njani njengoba bazithatha ekhaya esibayeni bazithathe ekwaluseni kodwana ngamafitshani abantu abasileleselako sihlala nabo basibona ekuseni basibona ntambama. Baba Mthweni undaba ezitha lapha ukhuluma indaba yokuletha nabogadi nokubambisana namapholisa ngokwehlangano nikubona kungangani ukusebenzisana namapholisa ukukhandela ubulelesi obo? Thokoze Branko, ukusebenzisana namapholisa kukhona njengami nje ngizala ngimethe inkebisi embili ngi-chairperson ku-rural safety kwaMhlanga police station. Kukhona ukusebenzisana net nje abantu sekufike i-challenge ekulu esinayo sekufike labantu sebathoma ukuluza khona ithemba balahlela lithemba ukuthi esiphoyiseni ngathi angeke sahelebheka manje mina bengithi abantu abangalahlekelwa ithemba nawufuyako ufuna kube nethemba ngoba ukufuya kukodwa kufuna ithemba cala mthi ufuya ungazi izulu lizokuzanini mntu ube nethemba ukuthi lizokuna bese ziyala so awukwazi ukufuya ungabi nethemba asibe nethemba nesiphoyiseni ene sibe namehlo sisebenzisana abantu ayikho into edlula ukuthi ngigade into kaMahlangu akade yami ene abantu ngathana singafundiseka Branko silise ukuthi uMahlangu nakavelele inkinga hayi ngakwaMahlangu mina ngiyokuthoma ukusima mzukwane ifika ngakimi so inlelesi zicapitalize net lapho engizwisa. Ubrigadier lapha umkhulumeli wamapholisa eMpumalanga uphakamisa indaba yokuthi imphakathi ayiqinelele ukufaka amathwayo phezu kwefuyo yabo i-brand marking le ngokwehlangano iba lisizo kwangangani ubuye sithole ifuyo etshiweko? Iba lisizo khulu Branko, iba lisizo khulu ngoba sibe nama-cases amaningi uthola ukuthi ifuyo ilahlekile mhlawumbe njengoba Mahlangu atsho ukuthi ulahlekele well ngingatsho kuye uthola ilahlekile ifuyo iyatholakala uyayazi ukuthi ngiyakhe utsho boke ufakazi ukuthi ngiyakhe mara ayinathwayo no inlelesezi zithi zingayithatha bese zifaka ithwayo naw sekuba yinkinga-ke ukuthi manje sesenethwayo lo muntu olelesako nokuthi zibuyele ngakuwe mnikazi sekuba yindlela ede kuba yinkinga khulu sikhuthaza ukuthi abazithwaye immediately vele ikomo ibangi yakho ayibe nethwayo lakho nethwayo alibe clear amanye amathwayo uthola elinye balibetha phezu kwelinye umthetho awuvumi nokutransporta ukuthutha ifuyo inethwayo elitsha akutakavumeleki lokho. Ndaba ezitha nase sithi siyafunisela kanti ifuyo le abayeba kwamasela la bayisaphi khani singatsho mbala abonyana bayithathela ukuyithengisela bakwaMthweni ngombana kunomnyanya namkha bayisa kabanye abafuye engikampeni ezikude nalapha itshiwe khona. Umntwana enkosi lapha ngakhe khona ngakhele nenabo somaplasi umntwana enkosi lo iplasi lekhabo silazi ngeplasi lekaMafesi yeke ibuhlebuzile ngecadi okungangokuthi konke lokho kwenzekako akuthathwa ikomo yodwa kuthathwa 10 yenkomo ukuya phezulu ibeke phela ngolosibili sigijimile kunenkomo nofana kunemodel ekuthiwe ibonakala ingena ngeplasini ngantambama lapha sifike khona sangayifunyana ngicabanga ke
bazwile nofana babe nendlela bezwa ngoba abantu abebako sinabo ngaphakathi komuzi sithena sichinga khona safinyana seyebabalekile kodwa bathenga nabazithathako bathatha 10 ngilela plus ebesiyekilo bebathethe 10 iveke ephelele ngolosithathu nakunizulu iveke epheleleko babuya ukuthi bathatha 2 ezihlananu kungolosibili yeke nguwuphi umnyanya ongawusupply ngenkomo ezingaka bathi nabakhulumako bathi kunamakhuwa athenga inkomo ebantwini aba abahlabako kunamakhuwa athenga inkomo ebantwini aba ababuye bazithengisele abantu engangokuthi ke mhlambe ngenzeka ukuthi ikhuwa linzinze lapha ePitori lofana lapha eTshwane lithi nalizithatha kulizithathe lizise eLisras uMahlangu onganamodere uyokufika ngani eLisras ukufuna inkomo yakhe into enye ke ngendlela bengikhuluma ngayo indaba yethwayo lilodwa angeze labereka sengicabanga ukuthi fanele sikhambe netechnology kunento ekuthiwa i-chipping ngaphandle kwe-chipping kunama-tracker engasinto echiphileko ke lokho umbuso nesipholisa nasifuna ukuhelebha isitshaba sekhethu aba-introduce into ye-chipping ibe available ngoba abantu abafuyileko kuba abantu abadala abama-pensioners ekungangokuthi angalahlelwa ikomo uyabhubha umuntu wakhona ngehliziyo ebuhlungu ngitsho nami ngimtsha nje ikomo nangethiwa iinkomo zami zikhambile angiboni ukuthi ubuthongo bungehla ngiyathokoza sesiphetha-ke kwelakho ndaba ezitha kuyini kafitshane ekungenziwa ukuqeda lobu bulelesi emphakathini ethu nakubafuyi kufanele sibumbane Branko sibafuyi bosomaplasi sibe yinto yinye nesipholisa nawubona ikoloyi elayitsha ikomo kunganasibaya sizame ukuthi sithathe umlayezo siwuse ngesipholiseni ke ngaya eSwaziland ngiyokulobola khona inkomo ngazithenga eSwaziland ayisuki ikomo from one village ingana permit yokukhamba nalokho aseyihlatshiweko kuba negama ukuthi imndeni ubuyele enkosini lapho ukuthi ihlatshiwe imbala nandibende layo nendlebe esikiweko yeke inkinga esinayo nomraro esinawo khulukhulu ukuthi ubukhosi namapholisa bukhona nabo somaplasi bakhona nabafuyi bakhona kodwana i-challenge ekhona ukuthi umuntu layitsha ikomo ngesikhathi afuna ngaso ayilethe ekhaya ngesikhathi esifuna ngaso sekuyinjwayelo ukuthi nawubona umuntu adosa ikoloyi elayitsha inkomo uthi ngezakhe inkomo nalokho azebileka ngeze sisazi kodwana nangingabuyela entweni le nalapha ePedi bayenza into leyo nawuzokuthenga ikomo bari vita mshate epili uthole incwadi eku-authorize ukuthi ulayitshe inkomo ekoloyini yakho kodwana lento ukuthi umuntu alayitshe ikomo ngendlela afuna ngakho abotsotsi asikazuba khona ngitsho nalokho akulotsholwa kwakho Branko fanele uze ngekosini uthi kwamapha kunabayeni abeza bazokulobola yeke kuzoba nenkomo ezitshe ezifikako akunagama esilifunyanako kungakho kulayitshwa kwenkomo nokwetshwa kwenkomo kubalula ngoba sikabumbani nomthetho namunye sikulandelako Mkhalangana ndaba ezitha siyathokoza babumthweni sithokozile ithuba nokufika kwakho lapha endlini zokuhatshela mziwa kwethu kungako ebese niphathele khona namhlanje sisiqale indaba yokwetshiwa kwefuyo nina bakomakoro akube njalo nevekeza ngesikhathi esifanako akube Musa Sibuya Nenyanda